Limno kram ke Barcelona ke quarter final Champions League hakmat ke Atletico Madrid da ke aggregate goal dalai la arkol. Haka fast leg ke Atletico Madrid klub limno ke Barcelona da arla not goal, but negemit haka second leg ke Barcelona wadla klayo hadu arkol henry ke Atletico Madrid klayo ben paino ke shikol. Haka ba hak aggregate goal ke Atletico Madrid ke jobno dalai la arkol ya ke Barcelona. Kumta kutno ke lintiaj jong ke Barcelona mentak ayom haka Champions League tang ke quarter final. Haka baka klub Barcelona klay akur kadu ya ke jingjo ke Champions League nadu usnem arajar khatsan. Henry nadu usnem arajar khatsan hadu mentah katong jong ke Barcelona ban kur trofi ke Champions League kalong leno nama kla limno watla kla poi syaka semi final. Bat mentak ayom ke Atletico Madrid kla pendu artli lintiaj jong ke Barcelona ban kur trofi. Kata ke Atletico Madrid klub limno ke Barcelona haka semifinal Copa del Rey de Saula Laikon. Bat mentah par klub limno ke Barcelona haka quarter final jong ke Champions League dan ke aggregate goal dalai la arko. Haka ne ke jilekai haka second leg ne ke mid hapdeng ke Barcelona persya ke Atletico Madrid. Ulamin Yamal la yoban tap goal tang haka menit ke basau. Ya kepala assist da Ferran Torres. Nang ta Ferran Torres bayo yak shikol haka menit ke arp sau ya kepala assist da Dani Olmo. Henry ke Atletico Madrid tapen paino yak shikol haka menit ke live away lingba Lukman. Ya kepala assist da Llorente. Bat nadu ka menit ke bah nyup kendai ke Barcelona ke hapen lekai no tang pungut ki player. Namar ka jingyo red card no jong Eric Garcia. Kumta hadu bakut ke jingilekai ka Barcelona kam laksu banang penpai ke sikol penekha ke Atletico Madrid haka bakla limno kram hakmat ke Atletico Madrid ban kutno artat ka lintiaj haka Champions League mentah ka ayom. Kumta ruka lat ya ka Barcelona ban kur trofi mentah ka ayom kadang dai setang haka La Liga. Bat kum juru penlimno ke Paris Saint-Germain ya ke Liverpool da ke aggregate goal de Saul not goal. Haka baka Liverpool haka fast leg kamyo watang sikol kad baka PSG klayo arkol. Bat nekamit haka jingilekai haka second leg warla ka deka jingilekai halayeng ke Liverpool. Henry ke PSG klayo arkol ke Liverpool kamyo watang ke sikol. Bat nagam ta kini ki arkol jong ke PSG negamit ayo ban tap da Osman Dembele. Kata haka menit ke bah Nipuar ya kepala assist da oke Kvaratskhelia. Bat haka menit ke bah kendai po plus iwe ya kepala assist da Barcola. Kumta ka PSG haka semifinal kane kun persya ka Real Madrid lane persya ka Bayern Munich. Manoban job sibit menmit hapdeng ke Real Madrid persya ke Bayern Munich ke quarter final second leg. Kadba ke Atletico Madrid kane kun persya ke Sporting CP lane ke Arsenal haka semi final. Kum taru tongen sepej sa sibit menmit ke jileka hapdeng ke Real Madrid persya ke Bayern Munich bat kum juru ke Sporting CP persya ya ke Arsenal. Kublai sibut.